jingerap ye gitu long yeng badan kam sha jingeram kam tam hakum kani ka por slap uba Charles Marnga MLA kamau ti mendak sing ha padeng ka jingha uslap ula sam de kiten sop yeng sha ki san spa nyup santili ki long yeng na ki shnong per kamau ti constituency ha ka jingalang kabala long ha ka shnong nongjri ribhoi district uba Charles Marnga ulong ba katay ka jing sam ye kitay kitin sop yeng ka long na ka benta kitu ki long yeng baduk bat ka badan kam shisha ka jingerap ha ka ba kitay ki san spa nyup santili ki long yeng kinyo priang marlai ban katin ba kinyo ban penan kam ban tap ye ki yeng ki sam kham tam ha ka ni ka poslam bala mang pisaru leng ba ka scheme SRWP jong usnam 8,000 pulai 8,000 sa ulong ba ka ni kajing samtin andang beteng sa sya kiwei ki jaka banai ti sya tu kilong hieng ki padan kam sya kajing yaram badari makro brazil malai na pisa marbanya kasi ansan harlang jeno harlang madan padan tengah kali salum darbar padan Lamparo Gisnong, punya benda dilihat Gisnong, artili Gibran, kita ke Madan Umurlong, Badanung Jeri, kebangan Saleh, Masakai, Gisni, Marba, Ula Suban yang ni Galis, Gisnong, hidup sispa san Kautam. Sebati di leader komiti Dewan Saklar. Kini kencing aja, Di leader komiti dalam yaka. Kumba Harang Madan. San Spa nyu pusan di long yeng ketin ke ba raput kawai kejing drong raput de raput kembut kawan Sebalik tadi bisa lengdo. ai lai pan Harang Madan sebalik tadi bisa lengdo. Idana Nezan.